Segala jenis gatai pulih dengan orang Lingga. Pulih yang ubat tradisional. Teman Bang Budi punya roh gatai-gatai aso kadang kuat telingkuh pulih Bang Budi. Oh nyahan pulih ngaon. Kiban sih Bang Budi ngampung aja. Membai. Membai. Oh sang je pak Bang Budi tham. Ba bên này hụt je. Mua cái tuổi quá cô dạ quá le. Nhà còn nhau chị nhau Bang Budi. Gua về laut dia now. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Oh, kau dah piu. Get thai na dari thai ji oh kau tik dot rau. Oh, yang pai aku. Hana ni rumah pun pegak nyan. Ada aku pon nhau. Pon nhau. Pu orang pun. Kon panek orang pun. Oh, orang pun lalu. Lampaya lalu. Pokoknya apa nama i nyo panek. Pu on namanya? Nyo pun le kau bat dia orang. Puna ni onyan. Oh nyo. Ya, ada pula man. Ya, hai buat ai di santu dong yang ada kok. Raya karaoke bak pinang. Betul raya buat ai. Tadi nyo ke nyo bak gelanggang. Gelanggang. Panek gelanggang. Nyo gelanggang bak muka lemah. Oh, je lain yo. Pun apa kah? Je gelanggang yang ro ke begah. Nyo. Bak kameng. Bak muka kameng. Oh, nyo bak gelanggang. Yan bak ai. Kupu jadi onyan pun. Tagung ku gulai. Kon. Oh. Panek je baju nyo. Oh, je baju. Nyo ubat. Ubat. Jadi pucuk je ke nyo dapat nyan. Taramah kan ke ba? Mesti tanya duk nau mu tu. Tu duk mu ron apa kah haju puat peluh tu. Oh, jadi bet pucuk tha dapat. Oh, munan dah cok ji. Miyu baju. Munyo muda lah murung. Oh, pucuk baju. Pucuk baju muda on lo. Oh. Ya, nan ke thana tu on gelinggang On gelinggang. Ji pu taramah lagi ramuan ki ban ji. Bet. Oh kan. Kamu no cara hai. Cara. Kamu tu tanya ku ubat kan. Ubat pu le. Pu cirit, pu ke sakit ego ke ban. Ubat nyo. Ilong dari jamun dari ubud hampir raya aku. Dan mandum roje keluarga leong mandum yang anam ce. Je mandum awai. Ubat on kaya biasa pakai. Lagi nyo kecok nyai gelipat mana? On. Nyo on gelinggang kecok gelipat. Oh, kon yak top. Oh, kon top jip kon. Kon nyai kecok karet. Kalau gelipat. Yang kecok dek nyo. Oh, parang atau tiki na? Mesti. Ni an. Tiki hanya kena mutau. Sebetulnya hanjit ke banjit. Munong teng pegot. Oh, semalo ke kena mutau. Hanyut. Nyan cok. Mesti tanya pai kurap ini. Oh, kubat kulit. Oh, berarti kubat kulit. Kubat kulit kurap. Rijau. Ude buta. Matam jelabah-jelabah. Hanyut. Oh, anaruh yang kau jaga kulit ah. Ya betul. Ke rijau yang gadai-gadai mandum yang bunyo. Boleh. Boleh tapi berangkat hanam kadhop. Nya ikut assalamualaikum majui gatai nya. Itu ni ajui berangkat hanap yang kita buat dia jajak le nya lagi nyoy rabo. Ya berarti on gelinggang nah. Tapi nya nak kurak beci baik kereh-kereh mun awan. Baik kereh ba? Tanya gadai. Gadai dah dia buat garungnya dah. Nya hanjut. Yang timah kurak buthau. Oh, karena kenang buso. Timah kurak buthau. Agak lambat baca pulih dengan nyo. Nyo hanap nyo kurak biasa, hana dah garu yang kurak timah keroi. 3 buh kagak dah. Gadah ngaon gelinggang. Nya menya dah garu dengan buso na buka haji ku kurak buso nya roh dah garu dengan kaca ke ba je ku kurak kaca. Mo keteu ilawan nak gabo. Nya tapi kalau nan kurak kaca. Kamu kau hanya garu-garu dengan tahu. Cik kalian berarti on ji nyo lagi bentuk on kelima Bang Budi. Lagi god on ji rapi yang. Lagi bentuk on kelima. Ba beda baca on kelima. Be ki Bang Budi. Wangi. Be cukup dah com ilung. Hana mangat be Bang Budi. Dia banyak. Nya dah banding dengan menye ada bupane. Bupane mangat. Nya jamun nyo duk no be ka je. Pokok ji menya ngambak tekokoh mangat nyo be. Mangat nyo je tekokoh. Dajak ramping mencau nak fikir tahu kat lewat. Ya. Berarti bak gelinggang jut kubat kulit. Jenis ji kurap, gatai trijo, gloom. Gloom ja.
Anam dah leh pi. Macam anam ho pi. Oh, man kerja arwah hai meu gelung. Dia kulit tak lebih dah tak aja Di aja. segala jenis gatai pulih ngau lingga. Hmm. Pulih yang ubat tradisional. Teman Bang Budi punya roh gatai-gatai aso kadang kuat telingkuh pulih Bang Budi. Oh nyahan kulit ngaon. Kiban sih Bang Budi ngomong aja. Membai. Membai aja yang payah dayon keluarga taho. Oh, daya Bang Budi. Ai bab bujuru. Laju tepak urai. Berarti punya gatai aso kuat telingkuhnya berarti ngambak dah pedua. Berat membai berat uram laju gede bab pucuk tha. Ngambak lingga. Punya on ni baru ngon ni gatai kulit baru ngon on. Nyok pusu anak ni umi kan. Ya. Je pe je nyo je. Ya, berarti good thật nè. Iron ni abuh bak kameng yang kan? Bak ron. Leo. Oh dan nampak nah. Hai long je no blang ko ja nyo je gatai. Kadang nak gatai. Mana pleu tiga pleu. Punya bak kameng kadang-kadang kameng mengkurak pulih. Nyan Dong apa Yang mana pulih-pulih ci tapi jaga mutung boleh. Payah tak krut boleh le pupota. Ci. Mama kameng mana lebih mudah je. Bawa krut tu ha. Bawa krut tu ha nak berumbuh je. Ha nyan. Belah dua. Cok kursi. Kan kursi. Kursi kedai yang lagi gambar. Oh, kursi. Tapi lo nak tengok cik lo fikir kursi ko pu. Kereh ku nambe oh buat kameng tiga boh muton hanai jibrai doang. Jiwe han moho. Ya. Budi kaji nak budi kan. Jadi kan nak kuba kopi saya mai pak nak kuba kuih-kuih bacut. Jadi dia ajak kopi-kopi le deh. Nya nampak je boleh kan? Kali nampak kalau? Kali hang Oh, kali dah ajak deh. Nya ujian perkara itu budi. Jadi dari wang kedeh bae no lautan ujian nak kilat-kilan tu kan. Mangan sada dia. Dong kilat duduk ni apa? Kena foto untuk geli tu. Foto dia. Kaji mana budi? Boleh cu. Boyak mana tak ajak kedeh budi.